separate administration tangga the money sign tawraga madugi midu onjalaga hujiki deputy chief minister p hadu the tamone ke sine ba hujiki sarkar jina adugi matakta manipur da sathiri je mangon da piri base mayam nanmai tv da haina de ai ngasi haijage hujik deputy chief minister oiriba mitop na lawba nupi se duga aine yadaba organization haitare nongi yam kapsilak bu kambu je sigi kangpupi gi madam ji da piri ba phamje mayam na kaurang badi ai rural development and panchayati raj adu tarag de makhoi gi tiger road makhoi German road mangphau na roi haiba yagadra yes masigi manung je hidden agenda karino state government palibe state government madugi agenda karino adigi moi git kari tamo tribal and hills haibra kano moti e tribal affairs and hills tu madugi do atop chingi ama laina mla madu da pidra mo loi pisil je kari no mo loi pisil je kari no mase state ki deputy chief minister ne khoi yare ba rdpr ki minister ni ju yare ba muti e du jo khoi yare ba luri di Manipur history the nominee Kalaga secretary, the nominee to check sign the Yadrubra Natraga file Suba Yadrubra nominee to na. Secretary the nominee Pamela is the deputy chief minister, Masi Karamba Lalong Nova. She manung the lady of Porsche Carino, when named Bom Changabanico. She do Lalong Manico. Masi Dagamana Sanadibra state, she losing missing the Sanadibra day come there, but Masi Yamna questionable over Pony. Adugi Matunda Makuni, Haining Musika in Haikanda, Nasai. Singi kanu si man loi pasien gre adi rdpr jo pasien gre rdpr par ga di koi municipality ki adu gi ada gi mayam la ma kayam khangam ga da ge ai na ji ma ko challenge sok jo banate ko in hajari se akhoi gi manipur gi lai re ba akhoi gi local body gi mayam gi lai re ba pot ari adc da naga ku gi lai re ba issue mayam si da ma rdpr par bani na mana tong ni tor pa kan da mu issue ma mu thoro idra Simaina sigu maram cha cha da pangpi da bisin ba aduga them bagi mong mo ure ba seng na idi seng na them bani lowe ba sai ta mona de hai moi du withdraw tawdri moi na pi gi statement separate administration tan gi bagi potu withdraw tawdri adu separate administration de adum lai ra bane bu manipur se mayam si hai hai duna yu mai thabi gnu but separate administration manipur de lai re maram de karino amana kuki gi mantri na kuki gi yum da phamaga mai shasan tawba Impan da lak tabi da sasan tawba yare hujik adagi akhoi gi tam gi chief minister na tam da dum lai re jing da hujik chatlaga sasan tawba yadri maruina kangpok pichu chanpur sarkar ni magi deputy chief minister ni mana chat ke hardi ke do yadri bno adu som da akhoi ke do chatri no mai te ne ki bi chat tabani gain si posi da de hujik nan si su jata da chinjin gi mo am du kai lai rage ba si posi cnb ro bu hujik su hai bi ro ba dong gi chief minister ni dong gi kendra gi mle ne ba nrc gi stem to bi ro Kari kita maktan Manipur history dah an moina si real party rasa tu dah si kita moi the piri no kan si question to biro ba state ki issue the question to raktre ba aina Facebook to ubni subject to correction mamang da thoi banu pi tu IRB masa no pa lai na soi dre gai mam thagat nei ko se su dai no mitu da live comment da khoinu je ba se asida ngangi banu pa ase di a soi dre sigi masa tu IRB siga je haina ri je prajana hari pose means अनेक मी खरनी हाइबने दा आइदि सिंजमै केंद्र दि काय खुमना जै सिंजमै केंद्र ओइना मयाम दो आई मदु रिप्रेजेंट तौबदि आई मदु लाले हाइगनेबा सिंजमै केंद्र सु अटोप केंद्र मयाम लैरि केनो बीजेपी या तब कोकसोम हम लै केनो तब अटोप केंद्र मयाम लै केनो अखोइ तमो हिमचंद्र ओइ लैरि अदगी अखोइ तमो रोमेन लैरि मयाम लैरि सिमोइ gi jumi मयाम लैरंगनि ना अदना सिंजमै केंद्र ना केंद्र ओइना पुलम ओइ खरना उनमै वानी मोइ खरना सिंजमै केंद्र योनथोकबो ओरंगनि नुमितु अदुना सिगुम्बा हंदकी सरकार जिगी यामना नुंगनांग बाय तारे तमो माथों मरम खंगदब करिगुम्बा याना याना तौबा अमा याउरी अदुना सिगी पोसिमा को यामना क्वेश्चन तौगदबनी कनामता सुनु तौदे अदुना मखोइना पंगतौ तौरक तारगदि टाइगर रोड जर्मन रोड ngarang nan kata खोगी ऑनरेबल एमएलए करि किमनाव होकिमनगा ऑनरेबल होम मिनिस्टर थारमिबम चि मयाम दु यंबियु फावदो फावगिन तौननबा सिगी लंबी सेमबियु सि लंबी सेमबियु गायना अदुना सिगुम्बा प्रपोजल मयाम गाजे यौरगा approval ga lakta ra gadi loire to manipur yare moi sula lakta ju yare harani aduna sigumba mayam si lei bani ngasi ai manipur ki praja da ina hygienic musi suresh pu bjp yo no uba to piro tamoni ke mu congress yo no uba to piro akhoi tamobu editor yo no uba to piro kari yo no ubi ga ta bono manipuri amo ina manipur nu siba manipuri amo ina ubiraga ise busu saigi ichegi saigi noai ta emotional gi matang do yam thine ai gi thamoi da fail tawi maram de ai isa da thokiba problem lai saigi adu gomba matam du da ichi sujata gi matam da ming panjare ko pan da ba ya da bani sidi maram de akhoi panelist oina laksaba akhoi di habit si hairu gi da mata maina sum menjin lakta ara gi democracy gi definition laitre akhoi gi right freedom of expression gi kanu laitre kam laitre ba hoi ichi gi adu gi wahi wata phajaba phajaba that's another thing
ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯀꯅꯥ ꯂꯥꯎꯔꯛꯈꯤꯒꯦꯅ tumin tumin social media khara phongdok na loi ne manipur nungsiba je je Facebook ta lei re ba yes sai chen hai ba ju 19 thoroi kamai thok tu social media thok pudi Facebook ta thok pudi ai housing manipur gi chatli ba TV discussion da ngangi ba oja khara sin natna manipur nungsiba ji pangu urak tar bane ba civil society ki khara akhoi na masa dum khanga ba ari oja khara maru oi ba panelist khara manipur nungsi je bai tare adu ma khara du manipur nungsiba natna praja da gi manipur nungsiba ji di selila nungsiba ne hele Leila nungsibane heli sei nungsibane heli thabal nungsibane hele aduna sigi mindset se praja sing dagi change tawdraba aduga sigumba nungaiba pama praja sing se paisa khara piraga leigani khalliba candidate sing je thopi raktraba aduga andane manipur shanti